Dobar dan kolege, dobrodošli još jedan snimak. Danas ćemo da skidamo matričnjake koji su zatvoreni posle 6 dana, znači od razrojavanja. Znači 6 dana je prošlo. Ovu smo košicu razrojili. Evo znači pčele ovdje zatvaraju med. Iako sam ja razrojio, znači pčela ima dovoljno. Neki su me pitali da li smeju da razroje pčele ako im nije zatvoren med. Ja kažem da smeju. Sad ćemo da vidimo matričnjake. Tu nema ništa. To je novi ram što sam ubacio, izgrađen. Sada namestimo kameru. Evo ovako. Tako. Uglavnom, hranu su, evo vidite da hrane skoro i da nema ovdje. Ovih dana kišnih nisu izlazile napolje i znači hranu su skroz potrošile. Velika vjerojatnoća je da će da troše i hranu iz medišta. Nisam pogledao da li ima matričnjak. Ovdje je nema. Matričnjak nema ni legla. Znači ovo društvo trebalo bi da se prihranjuje. Možda, a ne, ipak ne treba, jer vidite, evo vidite ova dva ovamo matričnjaka velika. Evo ih ovdje, čekaj samo da vam prikažem ja to bolje malo. Evo tu su ta dva velika matričnjaka. Znači gledamo sad stanje da vidimo da li ima drugih matričnjaka osim ova dva. Prvo to moramo da sagledamo. Da ne bude da srušimo ova dva i onda posle nemamo ni mlade zalege da bi one izvlačile matričnjake niti ništa. Evo ovdje ima, ćemo da vam pokažem, znači evo ovdje ima matričnjak i on je zatvoren. Ovaj dole ispod njega to je samo kapa, koliko mogu da vidim, bez mleči, znači nema mleč, nema larice unutra. Evo s ove strane imamo par matričnjaka, evo vidite. I oni su svi zatvoreni. Evo zatim imamo i ovdje na sredini rama. Ti na sredini rama otprilike oni bi trebali da budu najbolji matričnjaci, tako da ove sa strane, znači ove sa strane ću ja da izvadim. Znači ja ću njih da samo otklonim ovako. Njih ćemo da srušimo. Tako. To je to. Zatim, znači, ostavljamo dva bar matričnjaka. Ja tako radim, ostavljam dva matričnjaka. Ovdje ću ostaviti, ovaj je loš i ovaj je loš. Ova dva nisu loša jer su na sredini ovdje.
i poveća su, tako da ćemo ta dva i ostaviti. Sad ovo ne mogu da vidim da li je matica ili je trutovska ćelija. Uglavnom, šta sam ja po mogućstvu trebalo bi da nađem, znači otvorene matičnjake. Zato se radi posle 6 dana, da se nađu otvoreni matičnjaci i oni da se ostave, a ovi svi zatvoreni da se poruše. Međutim, ako ja ne budem imao ovdje otvorenih matičnjaka, onda ću ja morati da ostavim ove zatvorene matičnjake i da odaberem po meni najbolji. Evo vidite ove na kraju, to ću ja da sklonim sve. Ovaj na kraju, njega eliminišem. Ovdje nema ništa, tu nema ništa. To ćemo da eliminišem. Evo imamo i ovdje. Znači vidite, evo vidite ovdje. Znači evo, znači rasklonite pčele, uglavnom promašit ćete dosta matičnjaka. Evo ovdje ima dosta isto matičnjaka. Uništit ću ove ovdje, pošto su oni manji, već imam dva koja sam odlučio da sačuvam. Ako ne nađem, znači ako ne nađem otvorene matičnjake. Ako nađem otvorene matičnjake, onda su oni povučeni od mlađih larvi i hranjeni su od početka, što znači da će biti kvalitetnija matica. Zato se 6. dana skidaju ti zatvoreni matičnjaci, jer zatvoreni matičnjaci oni su napravljeni na laravama koje su starije i one nisu od početka hranjene matičnom mleči. Prema tome matica će biti i manja i nekvalitetnija. Eto. Tome se radi. Da vidimo sad ovdje stanje. Možemo čak i da stresemo pčele, to je možda i najbolje. Ali ovdje ja vidim da ovdje nema izgleda matičnjaka. Nema ovdje matičnjaka koliko vidim. Evo ova koščica je bila prošli put jako ljuta sa onom maticom, ali vidite kad ona je izgubila tu maticu, pčele su se nekako i promijenile. Možda je to i do vremena, ali pratio sam ja njih tokom cijele godine, vidi se da su drugačije pčele, drugačije se ponašaju. Evo vidite, evo ovdje imamo jedan pred zatvaranje, pogledajte, evo. Taj je dobar, taj super, imamo i dva, evo vidite, onda smo rešili problem naš. Znači to su ova dva, sad ću ja vama da pokažem, samo ne želim mnogo da izlažem ovdje. Evo vidite ovdje, znači ovaj ovdje matičnjak je pred zatvaranje i njega ćemo dostaviti, on je dobar. I ovdje vidite, ovaj ovdje je pred zatvaranje, ovaj zatvoren, njega moram uništiti. I sve ove ostale što su zatvoreni, njih ćemo da uništimo. Eto, to nam je znači plan i to ćemo da radimo veoma brzo. Evo vidite ovako, cap. Znači uništavamo zatvorene matičnjake. Ovaj je otvoren. Znači imamo dva otvorena matičnjaka na ovom ramu, koliko mogu ja da vidim. Tako, dobro, lepo. Znači trebalo bi znači da se uzima otprilike sa sredine rama, jer tu ima najviše toplote i najbolje se odgoji matičnjak. Evo ovdje ima isto jedan loš matičnjak, ali je zatvoren, znači baš je loš. Njega isto ću da otklonim. Vidite kako su drugačije pčele, znači
ne ujedaju. Evo ovdje imam čak i probušenu rukavicu. Ove rukavice nisu toliko dobre za rukovanje, uzet ćemo nove. Znači na ovom ramu imam te matičnjake. Znači to znači da ću morati ove ovamo matičnjake, samo da vidim gdje su mi oni ostali, da ih sve porušim. Evo vidite ovdje su mi ostali. Evo rušimo. Znači rušimo taj, rušimo ovaj, da bi dobili najkvalitetniju maticu. Eto, o tome se radi. Ponovio sam. Jednom nadam se da ste skontali o čemu se radi. Sad, ako ima naravno neke primjedbi na rad, slobodno pišite. Jer dobro, to bi bilo to, otprilike nema. Uglavnom morate pažljivo da pogledate da nema slučajno neki matičnjak, jer ove starije, naravno, lošije matice, one će se izleći pre, jer su zatvorene pre, i one će vam porušiti one matičnjake što su vam dobri. O tome se radi. Sad ćemo da vidimo šta kaže ovdje. Najbolje ovako se to uradi i pregleda se. Evo vidite. Možete znači tako da uradite i pregledate, da vidite da niste promakli neki matičnjak. Evo ova dva ovdje, vidite, ova dva na kraju. Ta dva sklanjam. Ta dva na kraju sklanjam. To nema ništa tu. To je dobro. Vraćamo košnicu. Malo nadimimo. I ostao nam je, koliko znam, ovaj ovdje ram. Samo da vidimo za svaki slučaj na njemu ako ima nešto. Ovo nisu matičnjaci, to su trutovi. Dobro. Sad, znači, ovdje su nam bili matičnjaci. Možemo istresemo još jednom za svaki slučaj pogledamo. Evo ovdje smo ostavili ova dva matičnjaka. Znači evo, dva matičnjaka su ostavljena. To je to. Vidjet ćemo na ovom i krajnjem ramu da vidimo da li na njemu ima šta. Možda ima legla pa su povukle matičnjake. Znači za svaki slučaj i to provjerate, nisu ovdje samo med. Vraćate u košnicu sve. Matičnjaci su ovdje. Tako. Vraćamo sve ovamo. Vraćamo tu. Ubode me čela. Dobro, sad su one malo ljuće. Sve sam ovo istumbo. Treba da budu ljute. Treba. Dobro. Sad ćemo ovako samo da ja se da ih smiri malo dimom. Znači najbolje je kad razrojavate uzeti plod, kupiti maticu već oplođenu, jer onda ne gubite ništa mnogo, ali ako nemate